Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 27 z'ukwa gatanu kwa 2025. Abajyanama b'ubuzima bagiye gukoresha ubwenge buhangano mu Rwanda mu rwego rwo kujya basuzuma abaturage. Mu karere ka Gicumbi umwarimu aravugwaho gutegeka abana gukubita umunyeshuri arapfa. Kabira yasuye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ni mu gihe Tabombe kiwe ahamya ko M23 ishobora guzahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Minisitiri w'Intebe wa Suède yasabye Israel ibihano. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean de Dieu kandi Jabo mu kanya turayarambura. Urifuza ikinyobwa kikumara inyota ariko cyuzuye intungamubiri? Ngwino nkuze n'abakuzanira ibinyobwa bya Brava. Byihariye kuba bifite isukari nke ariko bikaba ntagereranywa mu buryohe. Brava Juices zikozwe 100% mu mbuto z'umwimerere, bigafasha umubiri wawe kwiyubaka mu gihe nawe uryoherwa kugera kunyota. Nta zindi produits z'inkorano zongerwamo dushakisha ubundi buryohe. Byose ni umwimerere kuko buri uko usomye kuri Brava Juices mu moko yazo arenga 10, umunezero, ibyishimo n'akanyamuneza nibyo bigutaha. Nawe ngwino uhabwe ikaze mu isi y'abasirimu. Gana iduka rikwegereye mu Rwanda hose baguhe Brava Juices. Namwe mwifuza kurangura mwazibariza muri Kilan International. Ni mwiduka riherereye mu mujyi rwagati unyuze ku muhanda wo munsi ya La Galette ujya hahoze Premier Betting, ni ku muryango nimero 5. Ushobora no kutubariza kuri 0788 68 67 21. Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka z'ikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi z'ikoranabuhanga rihambaye, mwaba muzigura muteganya maintenance yazo? Mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora? Nje kongera kubibutsa ko izi modoka z'ikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka z'ikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Umuntu uri kugura imodoka y'ikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupigapiga, rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye imbere yawe. Nta handi ni muri Auto Korea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara ari ugupapira. Tandukana nabo ugane Auto Korea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana, aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi imodoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe, uyirinde gusaza no gupfa imbura gihe uyijyana muri Auto Korea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize, ibikeneye gusimbuzwa, bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka z'ikoranabuhanga rigezweho, banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha, bakayikorera programming ndetse zigeze igihe cyo upgrading bateri zazo barabigukorera. Dukorera Igikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye kubatsinzwe imanza babereyemo leta umwenda wa miliyari 31 na miliyoni 700. Minisiteri y'Ubutabera yatangaje ko abantu batsinzwe imanza mu bihe bitandukanye bagacibwa ihazabu basabwa kwishyura leta arenga miliyari 31 na miliyoni 700 na miliyoni 3,200 by'amadolari. Urutonde rwasohotse mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ruriho abantu 4698 bahamijwe ibyaha bitandukanye byiganjemo ibya ruswa n'ibifitanye isano nayo, gutunda, kubika, gucuruza cyangwa no gukoresha ibiyobyabwenge. Abantu bajyanye leta mu manza bagatsindwa n'izindi zose ziri mu cyiciro cy'imanza z'ubutegetsi bishyuzwa miliyoni 47 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda. Abatanze sheki zitazigamiwe no kunyereza umutungo nibo bishyuzwa menshi kuko agera kuri miliyoni 19,625, hakiyongeraho na miliyari 3 na miliyoni 124 z'amadolari y'Amerika. Raporo y'umuvunyi mukuru y'umwaka wa 2023-2024 igaragaza ko amafaranga akomoka ku manza Minisiteri y'Ubutabera yagombaga kugaruza arenga miliyari 32 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko uwo mwaka warangiye hagarujwe gusa miliyari 2 na miliyoni 900 bingana n'8.9% byayo. Umuvunyi mukuru ni Lele Madeleine yigeze kuvuga ko inzira yafasha mu kugaruza aya mafaranga ari ugufasha ababereyemo leta imyenda kwishyura mu byiciro kuko uwo mwenda ntawo bazawucikira. Mu 2023 umunyamategeko Mukashema Marie Louise yavuze ko mu gihe urubanza rumaze kuba itegeko umuntu ntiyishyure ku neza rurangizwa ku ngufu. Yavuze ko n'umuntu wakatiwe igihano cyo gufungwa burundu afite inshingano yo kwishyura umwenda abereyemo leta kuko umutungo w'umuntu ufatwa nk'ingwate y'uwabereyemo umwenda.
n'abajyanama b'ubuzima bagiye gukoresha ubwenge buhangano mu kazi. Kuwa kane w'iki cyumweru mu mujyi wa Kigali hazatangizwa uburyo bugenewe abajyanama b'ubuzima buzabafasha gukoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano mu gukusanya amakuru ya serivisi baha abarwayi akabikwa neza. Biri muri gahunda izakorwa ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Uwo mushinga uzagirwamo uruhare n'ikigo l'Initiative Expertise France, ukaba ugamije guha abajyanama b'ubuzima uburyo bukoresha ubwenge buhangano bagashobora kubika neza amakuru y'abarwayi. Bari basanzwe babikoresha ikoranabuhanga risanzwe, ariko kuri ubu leta irashaka ko bizamurirwa urwego bigakorwa mu buryo butekanye kandi bwihuse kurushaho. Kubika ayo makuru bizafasha inzego zifite abajyanama b'ubuzima mu nshingano zazo kugenzura ibyo bakora no kubagira inama ku byo banoza no ku bandi mahugurwa ku mikorere mishya igezweho mu buvuzi cyangwa ibindi bibareba. Ibyo birimo kubasangiza amakuru y'uko indwara zifashe mu baturage, aho bigaragara ko ziri kuzamuka, aho zigabanuka, iciciro cyangwa ibyiciro byihariye n'andi makuru akomeye. Umushinga wo kuzamurira abajyanama b'ubuzima ubushobozi mu kubika amakuru no kuyasangiza abantu hifashishijwe ubwenge buhangano uzamara imyaka 3. U Rwanda rurashaka kuzamura ikoranabuhanga mu nzego zose z'ubuzima bw'abaturage barwo. Mu kwezi kwa gatandatu 2024 Perezida Paul Kagame yahuye n'abajyanama b'ubuzima bahagarariye abandi mu Rwanda, abashimira akamaro bafitiye abanyarwanda. Yababwiye ko ubuzima bwiza abaturage bafite ku ruhande runini barukesha uwo muhate wabo. Mu makuru avuga mu turere Igicumbi, umwarimu aravugwaho gutegeka abana gukubita umunyeshuri agapfa. Umwarimukazi aravugwaho gutegeka abanyeshuri gukubita mugenzi wabo bamuziza ifunguro bikamuviramo urupfu. Ikinyamakuru Museke cyanditse ko byabereye mu murenge wa Miyove mu kagari ka Gakenke mu mudugudu wa Museke ku ishuri rya Groupe Scolaire Rumuri. Umwarimukazi witwa Nibagwire Karine w'imyaka 35 y'amavuko ngo niwe wategetse abanyeshuri batandatu bari mu kigero cy'imyaka 14 na 15 gukubita mugenzi wabo biza kumuviramo urupfu. Inzego z'umutekano zirimo polisi, RIB, ingabo na DASO bageze kuri Groupe Scolaire Rumuri bahasanga uwitwa Muhikuzo Samsoni w'imyaka 39 y'amavuko, akaba ari umuyobozi ushinzwe amasomo. Avuga ko nyakwigendera kubitiwe mu ishuri n'abanyeshuri kubera ko yari yaje kurya kandi atize. Yavuze ko abanyeshuri bavuga ko bahawe amabwiriza yo gukubita mugenzi wabo n'umwarimu wabo witwa Nibagwire Karine. Bari abanyeshuri bakubise mugenzi wabo imigeri n'inshyi, ariko ngo aza kubacika ariruka agwa mu muferege ufata amazi ava ku ishuri ufite uburebure bwa metero 1.5 bw'ubujyakuzimu. Uwitwa Sindi Kubwabo w'imyaka 29 y'amavuko ngo niwe wagiye kwa muganga afashe nyakwigendera kuri moto. Avuga ko bamutegeye moto yapfuye nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Miyove witwa Twagira Dani, wavuze ko yahageze yapfuye. Umurambo wa nyakwigendera nta bikomere ufite bigaragara, ariko ngo ufite udusharure mu gatuza, bigakekwa ko yakubise agatuza hasi arimo ahunga abanyeshuri bamukubitaga. Abanyeshuri bakekwaho biriya amakuru avuga ko bajyanwe gufungirwa kuri polisi sitasiyo ya Byumba ndetse n'umurezi wabo watanze amabwiriza yo kumukubita. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Byumba ukazajyanwa Kacyiru gukorerwa isuzuma. Naho i Muhanga, umuyobozi w'amasomo ushinjwa guhohotera abana yasabiwe gufungwa by'agateganyo. Ushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyamabuye rwasabiye umuyobozi w'amasomo wungirije Mitsindo Gaetan ushinjwa guhohotera abanyeshuri b'abakobwa igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Mwiburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ryabaye kuri uyu wa kabiri, ushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyamabuye rwasabiye Mitsindo Gaetan iminsi 30 y'agateganyo. Ushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku buhamya n'ibimenyetso bufite bigaragaza ko Mitsindo Gaetan yakoreye ihohotera abakobwa biga muri Groupe Scolaire Kabgayi B. Bukavuga rero ko muri ibyo bimenyetso harimo ubuhamya bw'umukobwa waje kwimenyereza umwuga n'abandi bagenzi be yagiye ahohotera bakangisha kubima amanota no kubahoza ku nkeke. Mitsindo Gaetan wari ufite umwunganizi mu mategeko ahakana ibyaha aregwa, akavuga ko ari akagambane yakorewe n'ubuyobozi bw'ishuri kubera ko batamushaka. Yabajijwe n'ibinyandiko isaba imbabazi ubuyobozi bw'ishuri ku byaha by'ihotera rishingiye ku gitsina ashinjwa atariye, avuga ko yayanditse ashyizweho igitutu kubera ko yabonaga aramutse yinangiye yatakaza akazi. Urukiko rwamubajije ibimenyetso afite bigaragaza ko ibyo ashinjwa atari ukuri ahubwo ko ari akagambane. Avuga ko uwamuhaye ayo makuru yabimubwiye RIB ikimara kumufata. Gusa yemera ko hari umunyeshuri yimenyerezaga umwuga umushinja kumusoma no kumukorakora, ariko akavuga ko babyumvikanyeho kandi uyu mukobwa ari we byaturutseho. Mitsindo yasabye urukiko ko rutaha agaciro imvugo y'abatangabuhamya ahubwo rwamurekura agataha kuko ahatuye hazwi, bityo ko atacika ubutabera. Urukiko rwamubajije ko mu bindi byaha ubushinjacyaha bumushinja harimo kuba hari umunyeshuri w'umukobwa yahaye amanota atatsinze. Yiregura avuga ko ubuyobozi ari bwo bwamuhatiye kuyamuha, arabikora. Umwunganizi we mu mategeko Maître Rubasha Ignace avuga ko inyandiko z'abatangabuhamya ubushinjacyaha bufite zagiye zikoreshwa zigamije guha umugisha inama zakozwe n'ubuyobozi bw'ishuri mbere y'uko izo nyandiko zishinja umukiriya we zikorwa. Urukiko rwavuze ko rugiye gusuzuma iby'ubushinjacyaha umuyobozi w'amasomo n'umwunganizi we bavuga, bakabihuza n'ibyo amategeko ateganya, maze isomwa ry'uru rubanza rikazaba ku itariki ya 3 z'ukwezi gutaha kwa gatandatu isaa 4 z'igitondo. Mu karere ka Ruhango ho umugore wari umaze igihe gito ashinze urugo yasanzwe mu buriri yapfuye. Dusabezu Serafine warutuye mu mudugudu wa Gasharu mu kagari ka Kamusenyi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango yasanzwe yapfuye mu nzu nyuma y'igihe gito ashinze urugo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Byimana avuga ko bwakiriye amakuru avuga ko Dusabezu Serafine yasanzwe mu buriri yashizemo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Uwamwiza Jean d'Arc yavuze ko mu gitondo umuturanyi wa nyakwigendera anyuze imbere y'urugo arasuhuza abura umwikiriza. Avuga ko ngo uwo muturage yahise yinjira mu nzu maze arungurutse mu cyumba asanga Dusabezu yapfuye.
Gitifu wa Mwiza avuga ko umurambo wa nyakwigendera bawusanze mu buriri wonyine kubera ko umugabo wakora akazi k'izamu atari mu rugo nijoro. Avuga ko nta bimenyetso byo ku mubiri babonye bigaragaza ko yabanje gukomeretswa. Uwa Mwiza avuga ko nta n'umuturanyi nyakwigendera yafitanye nawe amakimbirane kuko yarahirutse gukora ubukwe basezerana n'umugabo wo mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Bamwe mu baturage bavuga ko bumvise amakuru y'uko nyakwigendera ashobora kuba yabanje gusambanywa mbere y'uko yicwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byimana avuga ko ukuri ku byabaye birimo n'ibikekwa n'abaturage bizagaragazwa n'iperereza RIB yatangiye. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi ariko RIB iteganya kuwujyana mu bitaro bya polisi Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Dusabeyezu Serafine nta mwana asize. Naho mu karere ka Rutsiro abarobyi babiri barohamye mu Kivu, umwe avamo undi arabura. Ndagijimana Faustin w'imyaka 37 na Hafashimana Fabien w'imyaka 32 ubwo barimo baroba mu Kivu umuyaga wabaye mwinshi baza kurohama. Hafashimana aroga avamo, Ndagijimana aheramo na n'ubu umurambo we nturaboneka. Umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rutsiro Nkundumukiza Joseph yabwiye Imvaho Nshya ko byabereye mu gice cy'umudugudu wa Bukiro mu kagari ka Karambi k'umurenge wa Kivumu. Ati barimo baroba nijoro ikiyaga cya Kivu kizamo umuyaga mwinshi, bombi bari kumwe mu bwato bumwe bararohama. Bogera ku bwato babufashe ngo barebe ko bavamo kuko amato dusigaye dukoresha y'imbaho atamanuka ngo ajyemo hasi. Bigeze aho Ndagijimana Faustin kubera ubwoba no kunanirwa arekura ubwato agwamo. Turacyategereje ko umurambo we uburuka kuko kuvuga ko yaboneka ari muzima byo ikizere cyamaze kuyoyoka. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Wizeyimana Emmanuel avuga ko amakuru bayamenye binyuze kuri Hafashimana Fabien bakoranaga ku kazi k'uburobyi wakabasha koga karokoka. Yavuze ko ari impanuka isanzwe y'akazi, ikizere cyo kumubona ari muzima cyo kikaba ari ntacyo, kandi ko umurambo nuboneka baza gufatanya n'umuryango we mu kumushyingura no gusura abasigaye. Nyakwigendera Ndagijimana yari afite umugore n'abana 6. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Mu makuru y'u Rwanda, Joseph Kabila yasuye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugeza 2019 yasuye ikigo cya gisirikare cya Rumangabo kigenzurwa na M23 irwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Iki kigo giherereye muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hafi ya pariki ya Virunga. M23 gitorezamo abashaka kwinjira mu gisirikare cyayo barimo abasivile n'abahoze mu ngabo za Kongo.
Ikinyamakuru 7/7 cyatangaje ko ukorana bya hafi na Kabila gisobanuriye ko uruzinduko mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo rwari rugamije kumenya uko abagitorizwamo babayeho. Ati nk'umusirikare watojwe, Joseph Kabila afite ubushobozi bwose bukenewe bwo kuzana izindi mbaraga nshya muri uyu mutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi witwaje intwaro. Nta nubwo ategetswe kwinjira muri uyu mutwe mu kuzana ubunararibonye bwe no gusohora igihugu mu bibazo kirimo kuri ubu. Mu rukerera rwo ku itariki ya 26 z'uku kwa gatanu, M23 yatangaje ko Kabila yagize igoma. Urubuga Reconstruire Congo yashinze rwasobanuye ko mu minsi ya mbere yaganiriye n'abafatanyabikorwa be ba hafi bamuherekeje muri uruzinduko. Ntabwo kuva Kabila yagera igoma harashyirwa hanze amafoto cyangwa amashusho ye. Urubuga Reconstruire Congo rwatangaje ko byinshi ku bikorwa biteganyijwe mu ruzinduko rwe biratangira gutangazwa guhera kuri uyu wa kabiri. Ibikorwa bya Kabila bishingiye ku mahame 12 yatangarije mu ijambo yagejeje ku banyekongo tariki 23 z'uku kwezi, arimo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, ubwiyunge bw'abanyekongo, guhagarika intambara no gusenya imitwe yitwaje intwaro isikorera muri iki gihugu. Hanateganyijwe kandi inama z'ingenzi n'ishami rya gisirikare rya M23 mu rwego rwo gusuzuma uko ibintu byifashe no kuganira ku mikoranire ishoboka hagati yabo na Kabila. Naho Thabo Mbeki arahamya ko M23 yahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo kuva mu 1999 kugeza 2008 yahamije ko ihuriro AFC M23 rifite ubushobozi bwo gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi kuko nta bantu benshi afite bamurwanirira. Mu kiganiro kuri Radio Power FM, Thabo Mbeki yasobanuye ko abakoroni basigiye ubutegetsi bwa Kongo umurage mubi w'amacakubiri kandi ko kutawuva hari byo bizatuma bukomeza kujegajega. Yibukije ko Mobutu Sese Seko yakuwe ku butegetsi nyuma yo gufata icyemezo cyo kwambura abanyamurenge ubwene gihugu bwa Kongo agatangira kubirukana yifashishije umutwe wa Mai Mai. Mbeki yagaragaje ko Tshisekedi nawe akomeje gutonesha abo mu ntara za Kasai akabiyegereza nk'ari bo banyekongo bonyine abereye umuyobozi. Yasobanuye ko ibyo birakaza abandi banyekongo batuye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ati perezida uriho kuri ubu muri Kongo akomoka muri Kasai kandi numva abandi banyekongo binubira ko yikijije abantu bo mu ntara zitandukanye. Niba rero uheza abandi bantu bo muri Kongo uri kwiheza. Yewe no mu gutanga imyanya mu gisirikare abantu bo muri Kasai nibo bayihabwa. Leta ya Kongo ishinja Kabila wasimbuwe na Tshisekedi ku butegetsi ibyaha birimo ubugambanyi, kuba mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara, nyuma yaho bivuzwe ko uyu munyapolitike yasuye umujyi wa Goma ugenzurwa na M23 mu kwezi kwa kane. Thabo Mbeki ati ubwo rero Perezida Tshisekedi yaricaye ashinja Kabila ibyo yicaye Kinshasa, akavuga ko agiye guhana Kabila kandi Kabila turuka muri Katanga. Hashingiwe ku mateka biba bivuze ko abo muri Kasai badahuje n'abo muri Katanga. Ntabwo azakemura ikibazo muri ubwo buryo. Yasobanuye ko M23 yavutse kugira ngo irwanire abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kwamburwa uburenganzira mu gihugu cyabo kandi ko iri huriro riri gukundwa cyane rigashyigikirwa mu gihe Tshisekedi we yanzwe n'abatuye mu bice bitari Kasai. Ashingiye ku buryo abarwanyi ba M23 bakirwa mu bice bafata, Thabo Mbeki yagaragaje ko iri huriro rifite ubushobozi bwo gukura Tshisekedi ku butegetsi. Ati kandi M23 ni wo mutwe wonyine ufite ubushobozi bwo gukura Tshisekedi ku butegetsi, niyo mpamvu bakiranwa urugwira ahantu hose muri Kongo. Thabo Mbeki yagaragaje ko mu gihe ubutegetsi butarandura umurage w'amacakubiri washyizweho n'abakoroni b'Ababiligi, Kongo itazigera ibona amahoro. Naho Perezida Ramaphosa yateye utwatsi byo gufunga Julius Malema. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yagaragaje ko icyifuzo cya Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufunga umuyobozi w'ishyaka riharanira ukwibohora gushingiye ku bukungu Julius Malema kitashoboka. Ubwo Trump yakiraga Ramaphosa i Washington DC ku itariki ya 21 z'uku kwa gatanu, yamweretse amashusho ya Malema aririmba indirimbo yamenyekanye nka Kill the Boer, Kill the Farmer, bamwe bafata nk'ishishikariza abanyafurika y'Epfo babirabura kwica abazungu b'abahinzi. Trump aturiye mugabo yavuze ngo mwica umuhinzi aranabyina. Ntekereza ko iyo umuntu hagurutse agatangira kuvuga ngo mwica bo mwitsinda runaka bakwiye gufungwa byihuse. Ramaphosa yasubije ko ibyo Malema yavuze bitari muri politika ya Leta ya Afurika y'Epfo, ahubwo ko muri iki gihugu habamo amashyaka agizwe n'abantu bake yahawe n'itegeko nshinga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Kuri uyu wa kabiri mu kiganiro n'itangazamakuru, Ramaphosa yabajijwe niba bishoboka ko abaririmba indirimbo bajya bafungwa, asubiza ko Afurika y'Epfo ari igihugu kigenga kidashobora kugendera ku cyifuzo cy'undi muntu. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko Kill the Boer, Kill the Farmer ari indirimbo yo kwibohora kw'abirabura kandi kwitagamije gukangurira abantu kwica bagenzi babo nk'uko byemejwe n'urukiko. Iyi ndirimbo yasohotse mu myaka ya 1980 ihamagarira abirabura kurwanya politike ya apartheid yahaga amahirwe abazungu gusa. Mu kwa gatanu kwa 2024 urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwanzuye ko Malema nta cyaha bakora iyo aririmba iyi ndirimbo. Dukomereza amakuru kuri Minisitiri w'Intebe wa Suwede wasabiye Isiraheli ibihano. Abayobozi batandukanye mu isi batanze ubutumwa berekana ko batishimira ibitero Isiraheli maze iminsi igaba mu mujyi wa Gaza, aho abarenga 81 bamaze kwasiga ubuzima mu minsi mike ishize. Aba bayobozi basabye igihugu cya Isiraheli kwitabira ibiganiro byo guhagarika intambara igihanganisha n'umutwe witwaje intwaro wa Hamas.
Ulf Kristersson, minisitiri w'intebe wa Suwede, yagaragaje ko atishimiye ibikorwa bya Israel muri Gaza, asaba umuryango w'uburayi gufatira ibihano iki gihugu gishinjwa kwanga gutanga inzira y'imfashanyo yoherezwa muri Gaza. Kristersson yatangaje ibi nyuma y'uko ibihugu bitandukanye birimo mu Bufaransa, Ubwongereza na Canada nabyo bigaragaje ko bigiye gufatira Israel ingamba zikomeye mu gihe yabikomeje kubangamira ibikorwa by'ubutabazi. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko ingabo za Israel zizafunga inzira yanyuzwagamo imfashanyo zigamije ubutabazi muri Gaza kugeza igihe Hamas izemerera kubahiriza icyiciro cya kabiri cy'agahenge. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aherutse gutangaza ko mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye izaba mu mezi ari imbere igihugu cye kizemera kubaho kwa leta ya Palestine. Ubufaransa buzabukurikira ibindi bihugu 10 byemera kubaho kwa leta ya Palestine birimo Mexique, Armenia, Slovenia, Irlande, Norvège, Espagne, Bahamas, Trinidad and Tobago, Jamaica na Barbados. Ubwongereza bwo bushobora kohereza abimukira muri Kosovo. Guverinoma y'Ubwongereza iyobowe na Minisitiri w'Intebe Keir Starmer ishobora kwinjira mu biganiro na Kosovo bigamije kwakira abimukira binjira muri iki gihugu binyuranyije n'amategeko. Mu ntangiriro z'uku kwa gatanu, Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yatangaje ko guverinoma ye yiteguye kwinjira mu biganiro n'ibihugu bigeze ku 9 bishobora koherezwamo abimukira. Ni icyemezo Keir Starmer yatangaje ubwo yari mu ruzinduko muri Albania, ndetse bivugwa ko iki gihugu gishobora kuba mu byambere byo kwakira abimukira mu Bwongereza. Cyakora bitunguranye ku mpamvu zitatangajwe, Albania yahise itangaza ko ititeguye ubufatanye nk'ubu. Ikinyamakuru The Times cyanditse ko nyuma yo guhakanirwa na Albania, kuri ubu Bwongereza buhanze amaso Kosovo. Aya makuru avuzwe mu gihe perezida wa Kosovo Vjosa Osmani yavuze ko igihugu cye cyiteguye kwinjira mu mikoranire nk'iyo kwakira abimukira. Kugeza ubu Kosovo iri ku rutonde rw'ibihugu 9 Ubwongereza bushaka kuganira nabyo ngo butangire kubyoherezamo abimukira. Ibi bihugu ni Serbia, Macedonia y'Amajyaruguru, Bosnia Herzegovina ndetse n'ibindi byo hanze y'Uburayi. Hari abanyapolitiki bo mu Bwongereza bashinja Keir Starmer gutesha agaciro amasezerano yo kwakira abimukira Ubwongereza bwari bufitanye n'u Rwanda, nyamara nta kindi gisubizo afite. Dukomereza amakuru mu Bufaransa aho abarwayi bashobora gutangira guhuhurwa vuba. Umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yo mu Bufaransa ugiye gutora itegeko ryemerera abantu gusaba guhuhurwa mu gihe bafite ububabare bwinshi mu burwayi bwabo. Uyu mushinga utaravuzweho rumwe watangiye kugibwaho impaka kuri uyu wa 2 tariki 27 z'ukwa gatanu umutwe w'abadepite ukazoherezwa muri Sena y'Ubufaransa nyuma. Uyu mushinga wamuritswe na Minisiteri y'Abakozi, Ubuzima n'Ubufatanye mu kwezi kwa 4 uyu mwaka kugira ngo borohereze abarwayi bababaye kugira uburenganzira bwo guhitamo gupfa aho kuguma muri ubwo bubabare. Minisitiri Catherine Vautrin yavuze ko iri tegeko riramutse rigiyeho bitabara kugumura abantu, ahubwo bwaba ari uburyo bwiza bwo kubarikira amahitamo yabo. Igitekerezo cy'uyu mushinga kandi gishyigikiwe na perezida w'iki gihugu Emmanuel Macron nyuma y'uko raporo yo muri iki gihugu iheruka kwerekana ko umubare munini w'abaturage bo mu Bufaransa bashyigikiye uyu mushinga wo korohereza umuntu gupfa. Ubusanzwe mu Bufaransa abaganga bemerewe guha umuntu uri hafi yo gupfa imiti imugabanyiriza uburibwe, ariko ntibemerewe gutanga imiti imuhuhura. Ibi byatumaga abarwayi b'indembe basaba kujya mu bihugu byemera gutanga iyi serivisi nko mu Bubiligi na Suwede kuyishakayo. Dusoreza aya makuru ku Buhinde bwasimbuye Ubuyapani ku mwanya wa 4 w'ibihugu bikize ku isi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe impinduka mu Buhinde cyatangaje ko icyo gihugu cyaje ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'ibihugu bikize ku isi, aho bubarurirwa ubukungu bungana na miliyari 400 z'amadolari, umwanya bwasimbuyeho Ubuyapani. Uru rutonde ruyobowe na Leta Zunze za Amerika igakurikirwa n'Ubushinwa, mu gihe Ubudage buza ku mwanya wa 3. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe impinduka mu Buhinde yavuze ko akurikije raporo yatanzwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari abona ko mu myaka 3 iri imbere Ubuhinde buzaba buri ku mwanya wa 3 mu bihugu bikize ku isi. Ibi kandi bihuriyeho na Minisitiri w'Imari mu Buhinde wavuze ko kugira ngo igihugu kigire ubukungu buhamye ndetse n'intego z'iterambere zigerweho bisaba ko habaho amavugurura mu ishusho y'igihugu ndetse no kubyaza umusaruro umutungo kamere w'imbere. Imibare igaragaza ko mu 2024 na 2025 umusaruro mbumbe w'Ubuhinde wiyongereho 6.5%. Abinyujije ku rukuta rwa X, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yahamagariye abaturage b'iki gihugu kugira uruhare mu kuzana impinduka zizatuma gitera imbere birushijeho mu 2047. Twakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'Ubuhinde bwasimbuye Ubuyapani ku mwanya wa 4 w'ibihugu bikize ku isi niyo dusoreje iyi gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru. Reka mbashimire ko mwari muyikurikiye, bararikira gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko, kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afurika. Namwe abari muri diaspora, uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afurika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura,
musura urubuga rwacu wa eshatu @afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. Afrisellers, selling with us is leading the market.